Muri Afrika y'Epfo amajwi amaze kubarurwa mu matora yabaye ejo kuwa gatatu arerekana ibyari byitezwe by'uko ANC imaze imyaka 30 ku butegetsi yaterewe ikizeraho ifite amajwi 42.5%. Ejo kuwa gatatu kandi muri Madagascar habaye amatora y'abadepite bagera ku 163. Aya matora yabaye amezi atandatu nyuma y'uko President Andry Rajoelina yongeye gutorerwa kuyobora igihugu muri manda ya kabiri. Abarobyi bo muri Benin batewe impungenge n'uko umushinga w'ubukerarugendo w'Abafaransa wumvikana nk'ugamije kubungabunga ikirere uzatuma bimurwa aho batuye hagati y'ikiyaga cya Nakue na Lagos muri Nigeria. Umunyakenya David Rudisha wamenyekanye mu kwiruka metero 800 ari mu nama ya OMS yasabye isi kurwanya ibyuka byangiza ikirere. Yumvikanishije ko we n'abandi bakora siporo imwe baba bakeneye guhumeka umwuka mwiza mu gihe barushanwa. Izina ry'umwana muto cyane w'umunyagana Ace-Liam Ankrah yanditswe mu gitabo cy'abantu baciye agahigo ku isi kizwi nka Guiness Atarageza Imyaka 2. Ageze aha nyuma yo kumurika no kugurisha igitabo cy'ibishushasho muri sitidiyo ya nyina iri Accra.